روسا بردام کرنا خوی درکتنا گلیمل باکوری کردستان جبو ایرادا خوا دیسا گف دولت ترک یا فاشیست لسر باکور و جلات سوریا دیبل جیبشتی دا کرنا عفرین و هویتیا چتین ترک و دولت ترک دجی گلی کرد وان مجاره و مجاره دی تماشاوانی هجا ام دوی خالکی دل استودیو گل میوانی خوا سیاست مدار سنانیک اونر گفتگو بکن هنگل خیر هاتن بو برنامه صافي خير دولت ترکیه فاشیست زانین یعنی درباره هویتیا خود دجی رادا گلی کرد نه هندکی تخواست جالی حقوقی دولت ترک سرچه اساسی سرچه بنگهی اف هویتیا هندک دجی گلی ما سريدا ريبابيديا روناي تي في تلفزيون روناي تي في وحمود تماشا ماني سلابور زيخوا دياركم في حفتي سوشيال ميديا و روزنامه‌ین بلژیکی مدیا بگشتی ببویرکی ولو سوسرت و نخوش و گمار و ترور و هوفيتي و قرش وما اونچ بجن لیتی ببویرکی جوی رنگی هانه مجول ببویرجی يعني آليوي تراجيدي هي آليوي كوميدي هي بو مجارة قرف وحناكا درباري في خودية بويري سنانيك أنان كادري بيكيكي اي كيفن ويعني دفي حفتي ولو بوشي بيس ببون يعني تفيشيك برد وان دولو بك خوين جوان ماي هنگی پیس ببون هنگی ولو زمانی وان فلج ببو بچکی آلیه و بویراهانی ارینی هبو کوان اپوچیولو بچکی هاتبون گواشتن شالية اخلاقی و هاتبون گواشتن ای بس فرق ناکه يعني خابوچیت چیروکا وان چیروکا بقی يعني جبقير تف بقي كرن بقي قوت هو أوا شماو بحرا مشل ناقته واتفاتا مشل بك أو شيرو كوانا يعني تشبو يربو قومة لجمان هي شوك هذا يعني بجاكي ولو زماني وان خبرو دجوني وان فلج ببون أبي برادري هان سنانيك أنان مخابن يعني آلیکی دیکنی مرو پیتیج آلیکی مرو برویت کبه زلامکی هفته سالی هفته و یک هفته و دو سالی خستی دی روشاهانه گروه خولی سرماقی جن قربون ما چاوا چی بو سوید جنتید نمان تدکاری بوش خربت شونا هاي آبو کادروی تر حوالی داد چن یعنی لفر لبلجیکا جی لدروای بلجیکا يعني كارخانين بالرخصة هنا جارنا كادرين بقى كده تشيني جارك يلفر بلجيكا أو هنرمند شامدين ويدتشن لبروكسل كارخانة هنا بري خوددن دتشن شامدين جوي كارخانة درتينن بلكي فوت واجي جير دقرن هو رزيل كرن جبلي قلتي كلين جنسي هي دناوا بقى كده هي كيفن جينا تشتكينوي كيفن مثلا هاني هي خولي سر يعني تشتك ندي تقطيق في حالي هاني تهرج مر بهسبار و بكرارة تيكليا تشيك يعني افتشي يعني اف ايكولوجية اف ديمقراطية اف ابويزم اف هسبيزم اف قانتريزم اف كريزم اف تشي يعني براسي مرة جارجا نقولوا المسألة دنر كو أفري خستن أفكي كتشاني سري خلكي يعني بسيكولوجيا خلكي خراكر گندواري كردا خراكرن جواكا كرد خراكر كسايتيا كرد خراكر بديروكا كرد ليس تشتكنا ما ونكر سنانيك اونن سر انجامي لبو تفگرا آزادی و پارادیگمایا سروکاتی و اندرلیک و قندرلیک وقتش مشتی يعني آواد
أفجي دركت مخابن يعني روشكي بفيرنجي كامبا سوسرات هما يعني نزار ما تشبيجم سوشيال ميديا وكردولو فرمجول بون بآلية هاني آلية كوميدي وقرف وحنك والرخنين قرفي و لبككي ولدردورا بككي بككي جي وابوجي جينك جوان دبكو شخور لبهانه بقرن بهانه تنه يعني تفرد دبي ورد تينه يعني دي كاتي تشوا جفي سوسرتا هاني لبي قبحتا هاني كاتي ناي بينا كرن دبكو قلكس نزانه بنكو اف جامير كادرويكي بككي كيفنا افيا سالن حفتي ونحتفلي بككي بيه بلكي بري حفتي ونهاجي لدما هات قرتن او فرهاد كورتاي دعوية كي دبن فرهاد كورتاي كو جدا مزرينرين بككي كو ناوي بككي هل بجارتي لبوري آقاهي جهاشتنمه دما PKK ها damezrandin li gundê Fîsê yan jî civînawanî damezrandinê Kongreya Yekemîn hîna navê PKK nebû. Piştre bi demekî li Urfa civînekî çêtikî komîta navê bidî, kovînta navendiya vê rêxistina hanê ji xwe re navê PKK hel dibijêr û xwediyê wê pêşniyaza hanê neapobû, xwediyê wê rehmetiyê Ferhat Kortayî. Ferhat Kortayî به وی زلامê hanê senanîkonan bi hev re li eynî dozê debûn û zindan dîtî û di navbera 9 sal heya 10 sala zê li zindanê mayê razayê senanîkonan ez behsa senanîk dikim piştî ku derdikeve dimîne di nav PKK dimîne ne dizewicî yanî û di nava PKK de dimîne û xebat dike ana dibe hinek bêjin eviya divê qonaxa hanê di qonaxa di hepsê de ew 10 salê di hepsê de Hezb û kerên Kurdistanê jî rehet bibûn. Kesek nêzîkî wan nedibû. Dibe ku hinek kes ku wilo bêjin baş e piştî ku serbestberdan û vegeriya nava HDPê dîsa Hezb û qantir û ker û çêlekên Mêrdînê û Qiziltepe niha wilo direhelîn ji ber senanîkonan. Xwedê jê razî be. Di wê qonaxa hanê de dikeve nava xebata PKK a qanûnî a lêgal a li Tirkiye HDP û DDP û MDP û HDP û ev çîrokê hanê dibe demekî berendamê belediya Mêrdînê û di nava HDPê de li pêşê li wê herêman wî û ji malbatekî naskirî yanî li Mêrdînê. Li Mêrdînê baş tê naskirin li nava HDP dervayê HDP de tê naskirin evî zilamê hanê ji ber dewa kecekê tê girtin û tê berdan û direve tê Ewropa li vê derê ji 2018 de 2019 de li Ewropayê Swêd qey nedayî wî mafê penaberiyê nedayî wî hîna dosya wî heye di şoğulê di vê qonaxa hanê de wî camêrê han çi dike diçe yanî ji bo qurmê xwe bişkîne wek rewşa ku wî tê didît yanî baş e ev kî yanî wî xist vî halê hanê ev jî pirsek yanî elaw dev ji aliyê komîdî berdin yanî ji aliyê qerf û henekî û ku gerek yanî organîzasyonên ku bi heywana mijûl dibin yan jî heywanat parêzin dewê li hemberî wî rakin
يعني جي كوملا آوا ببن كوملين ما في حيوانا يا باراسنا حيوانا لهمبري وي ولهمبري ريخصناوي دعوة بالأوروبا أفتشي يعني أفتشي باراتيغما يعني إيكولوجيك يعني قيد خست بيا تام ولو باراديغما يا بريز عبد الله أوجنان باراديغما يا نتويا ديمقراطيك وجفاكا إيكولوجيك دخست ولو بيك بينا ولو كر لولاتين اسكندنافيا للسويد كا يعني روشكي ولو كان باخ ولو أبوشي بيس بون ولو زماني وان فلج ببون ما زاني بون قد كرد بشيرن نما ولو داد كتن سر تشوغوني فيو إيديشي خلقي ديكرن إيخانت بري دمكي لروجافا برپرسكي بدا كسا أنا كسا دريا فيديو ده بيكي رخب بداخلي سعود الملا سرخوش بو بجنا كير داخلي دريا فيديو ده قيد كربون وبلاف كرن ما كيف ابو تشياها داوت ادلي وامو دنيا خرا كرن لسرسري اف سعود الملا دنيا خرا كرن نما البندي بو تشتكي بفيرنجي هاني لهمبري انا كسا لهمبري بدا كسا إنها ولو فوج ببون ولو بيس ببون ولو يعني نزانم كتبوا حالك برخراب بيدنگ ورزيل ورسوا ببون باش بوفجي باش بوف عليه بويري ايه اريني كو بچكي ابوچي ولو راحت ساكنين لو خوفا جريان على آلية وي نهيني برن يعني آلية كو تراجيديا في إسلامي هانيد في عمري هانيد جبو مالباطاوي أفرو رشيا هان أف سوسرتا هان أف قبحتا هان بسري خود آني بسري مالباطي داني لا دفج ريخستني بردن يعني ريخستن بير فرقناك يعني بحزارة كردا كشتي موكي جينا نهجيا يويل سيرفي تشيروكا سنانيك اونن لبرخوا بكبت شتكولو تشنا ري وان شوشتي يعني تشيروكا فيريخسنا هاني وقت تشيروكا بقي يعني تف بقي كرن بقي قلت هاو آوا تشمو بحرا وقولا مشلناك واتفاتا مشل بكي تشيروكا ريخسنا بكي ورخنا وبيرن ببيرنجي بير فرقناك اف بكي خوش مثلا هاني بشو لاز لقريام بشكي لجوجل قريام مديد كو انا بنتني روناهي تي في ودلسر ستيك تي في شي درقتي اللي انا فرات نيوز بيرح بيفون كريه ما هول دا ازناز بكم ولو كالا بيتشيه فرات نيوز او نو شرع كربو يعني قاشو خوشيد الشون يعني لي جوجل هشتبو جوجل هشتبو شو تماشا كن لي بنرن باشه بويرين بفي رنجي دنا بابا كده قومينا وشو لو خراب ترجي قومينا
لچیه هنکس هاتن کشتن يعني كادروين ريخستني هاتن كشتن بتهمة تيكليين جنسي ji berpirsên paya bilind re helal bû û rewa bû lê ji kadroyên normal de heram bû qedexe û li hemberî wan mahkeme de hat vekirin û heta hatin tasfiyekirin hatin kuştin ev tişt hebû yanî lê têkiliyê di navbera insan û insan de carna hin gerîla wilo behs dikirin ku ev bûyer jî diqewimî ji ber ku di nava PKK de di nava kadroyên êjêr kutleya jêr ne berpirsiyar kutleya jêr ev mesele qedexe bû hin kadro hin şervan feqîra yanî divê xwedê wan wilo çêkirî divê vê enerjiya cinsî vala be yanî bi heywana re be bi insana re be bi xwe bike divê çareserî demokratîk ji vê meselehanê re bibîne çawa ku senanîk ûnen çareserîk demokratîk ji problema xwe ji kêşeya xwe re dît kadro jî divê wilo bibînin ê filîtî û kesek wî nedît ew baş qediya ê nefilîtî xwe çû di vê meselehanê re çû bûyerên bi vî rengî qewimîn yanî têkiliyên cinsî di nava PKK de pir in apo bigire apo bi gelek kesa ji kadreyên PKK êjin têkiliyên cinsî çêkiriye kadroyên PKK ê payebilind winkî bixwazin yek ji wan tune bê têkiliyê cinsî Cim'a Abbas rehmetiyê Alî Heyder tev hemû bê têkiliyên cinsî tune ê kadroyên payebilind li gorî me bi rastî yanî eger hûn senanîk ûnen ya apo têxin qapanê têxin mîzanê ji mir yanî senanîk ûnen çêtir e ji apo yanî ez nizanim yanî belkî senanîk ûnen çûyî destê xwe yanî dest navetî kadroyê rêxistinê dibe ku avê dibe heta niha ez nizanim lê ez nas dikim ji rêya pirtûka Necdet Buldan pirtûkên Selîm Çîrokaya wekî din ji kadroyên rêxistinê bixwe apo bi deha kadroyên jin têkiliyê cinsî bi wan re kiriye hemû hevalên payebilindên PKK endamên konseya rêvebira PKK ya KJK ya nizanim çi hemû têkiliyê wan û cinsî hebû lê vî feqîrê hanê xuyayî yanî mera qawî mezacî wî ev e bimşi bi heywana re bike neçî bi insana re nekirî yanî heta niha ez nizanim dibe ku hebe demê pêş derkeve rojên pêş eşkere bibe ku na ev ya ne tenê bi heywana re bi insana jî re kiriye lê heta niha halê hazir tiştê ku em dizanin tenê bi heywana re kiriye bi hespa re kiriye evê din bi insana bi zarokê Kurda bi keçên Kurda re van têkiliyehan kirine li gorî rewşa niha li gorî enformasyonên niha di pîvana axlaq de di pîvana yanî ev senanîk ji ber ku bi heywana re kiriye ji apo çêtir e ji ber ku bi keçên Kurda re têkiliyên cinsî çêkirî keçên ku diçûn nava vê tevgera hanê ji bo azadiya Kurdistanê de xwe didîtin ku di hembêsa serokê Newewî de ne di vê qonaxê de di vê rewşê de
سنانیک önên ji serokê xwe wî çêtir e. Divê xalahanê dênî. Ev ji aliyekî din yanî vê rêxistnehanê gelek tiştê tarî tê de heye. Gelek tiştê veşartî tê de heye. Gelek ji warê têkiliya, çêkirina zaroka, gelek tiştên wilo gemar û tarî û veşartî tê de heye. Mebest ku yanî senanîk önên eşkere bû. Lê tekez xweş bawer bin ku di nava PKK'ê de li Bakur, li Qendîlê, li Ewropa, li Rojava bi seda senanîk önên û ê jî senanîk önên xerabtir hene.